ni exercise hard punch. Iyi ni imyitozo karahabutaka ndetse ikangaranya amahanga, ikaba imyitozo ikorwa n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu matsinda zibarizwamo zose. Exercise hard punch tugiye kurebera hamwe ibyo wamenya kuri iyi myitozo karahabutaka. Ni ku nshuro ya 4 iyi myitozo yongeye kuba imbere ya Perezida Paul Kagame, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda n'abasirikare bakuru nka Generali Mubaraka Muganga, Generali Kayonga, Generali Kazura, Generali Nyamvumba nawe wari witabiriye iyi myitozo. We turaza no kumugarukaho ku buryo burambuye. N'abacyuye igihe nka Generali Rwarakabije, Colonel Dodo, Colonel Sharire Musitu n'abandi batandukanye. Muri iyi nkuru yacu rero twaguteguriye nyuma yuko iyi myitozo ariyo ikomeje kugarukaho hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere, ugiye kumenya ese iyi myitozo ni bwoko ki. Mbere na mbere nicyo ugomba kumenya, iyi myitozo ibera he, ikindi kandi ni bande bitabira iyi myitozo. Hanyuma rero dusa nabagana ku musozo, turaza kurebera hamwe ibikomeje kuvugwa nyuma yuko iyi myitozo bimenyekanye ko ku munsi w'ejo yasojwe. Muhaye ikaze rero muri aya makuru 5 kuri 5, ariko kandi nkanakwibutsa ko rwose byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kubonera ku gihe amakuru tuba dukomeje kugenda tukugezaho. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe, ubundi amakuru yose ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe. Exercise hard punch 04/2023. Ibyo tuzi kuri imyitozo y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda byose reka tubikugezeho. Ku nshuro ya 4 yari ikozwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Iyi myitozo isozwa n'imyiyereko iba yitabiriwe n'abakuru b'ingabo ndetse n'umugaba wazo w'ikirenga ariwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Yaherukaga kuba mbere ya Covid, hari mu mwaka wa 2018. Ku munsi w'ejo nibwo twamenye ko yongeye gusozwa imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ni imyitozo yerekanwamo imyitozo karahabutaka ndetse n'intwaro zitandukanye abanyarwanda baba batazi ko zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ni igihe rero abanyarwanda bongera kubona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu mwambaro wa gisirikare, umwuga yahozemo ku ipeti rya Major General cyangwa se General Major, hamwe n'abandi basirikare bakuru bo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ejo ku wa 4 iyi myiyereko isoza imyitozo yabereye mu kigo cy'imyitozo y'intambara cya Gabiro. Leta y'u Rwanda kenshi yagiye ivuga ko ishaka kubaka igisirikare cy'umwuga kirangwa n'ikinyabupfura ndetse n'ubunyamwuga, kandi ibyo rwose byarabaye. Ibyo ntabwo twakirwa tunabigarukaho cyangwa se ngo tubitindeho muri iyi nkuru yacu. U Rwanda rero ubu ni igihugu cya 4 ku isi gitanga ingabo n'abapolisi benshi cyane mu bikorwa bya Loni byo kubungabunga amahoro ku isi, ni nyuma ya Bangladesh, Nepal ndetse n'Ubuhinde. Usibye rero mu butumwa bwa Loni, birazwi neza ko u Rwanda kandi ruri mu bihugu bitanga abasirikare benshi hirya no hino kujya kugarura amahoro aho yabuze ndetse no guhashya ibyihebe. Twarabyiboneye henshi nk'ubwo ngubwo muri Cabo Delgado, ntabwo byibura byanafasha amezi agera kuri 3, dore ko icyo gihe n'urugamba twakurikiraniraga hafi tukanabagerezaho ku gihe amakuru. Ibyihebe byose byari byamaze gutatanywa ndetse byanahunze, ku buryo ubu ngubu rero imyaka igiye kuba 2 yose ibyo byihebe byo byamaze guhashywa. Kuri ubu ngubu ijyari no kubikurikirana iyo byagiye kwihisha no guha ubushobozi ingabo za Mozambique. Siho honyine, muri Centrafrica twabivugaho naho ndetse n'ahandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye akomozaho ko mu minsi ya vuba ahangaha rwose dushobora kubona n'ubundi ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zurira zimwe mu ndege. Kuri ubu ngubu tunategereje zikorwa n'ibihugu birimo nka Brazil, zizaba zageze mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe cya vuba. Ni mu nkuru tuzakugezaho zimwe mu ndege u Rwanda rwatumije, zirimo rero n'izitwara ibintu n'abantu, no kuvuga abasirikare n'ibikoresho byabo ku rugamba. Igisirikare cy'u Rwanda gifite uruhare mu kurinda ubutegetsi bwa Perezida Faustin Archange Touadera n'umutekano muri Centrafrica. Twari tumaze kubikomozaho n'uruhare mu guhashya inyeshyamba ziyitirira idini ya Islam mu myaka ya vuba ishize zacaga ibintu mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Yo kuri ubu ngubu twavuga ko iby'ibyo byihebe rwose
ndetse n'umutekano muke muri Repubulika ya Centrafrica kuri ubu twavuga ko bimaze kuba amateka kubera ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zamaze gukubitira kure ibyo byihebe ndetse nabo bari bagamije guhungabanya umutekano w'ibyo bihugu byombi. Igisirikare cy'u Rwanda ndetse gikomeje kugenda kivugwa ibigwi hirya no hino ku isi kubera ubunararibonye n'umurava n'ubunyamwuga cyakomeje kugaragaza. Hanyuma rero twakomeje kugenda tubigarukaho mu gutangira inkuru. Iyi myitozo ni bwoko ki? Iyi ni imyitozo bahaye izina rya Exercise Hard Punch, yatangiye mu mwaka wa 2016. Kuri uyu munsi rero cyangwa se kuri iyi nshuro iyi myitozo ikaba yari yahawe izina rya Exercise Hard Punch 04 2023. Ibigaragara rero ku munsi w'ejo hashize ni imyitozo isoza imyitozo iba imaze igihe, nk'uko rero abayiyobora bagiye babitangaza mu bihe bitandukanye. Urubuga rwa Minisiteri y'Ingabo mbere rwari rwavuze ko yari imyitozo ikurikira imyitozo y'uburyo ubushobozi bwose bwa gisirikare buhuzwa hakoreshwa mu gikorwa cyangwa se muri za operasiyo za gisirikare. Mbere y'iyi myitozo rero yabaga irimo diviziyo imwe y'ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu kirere, umutwe w'ingabo zidasanzwe n'ingabo zirwanira mu mazi. Igihe hasozwaga imyitozo nk'iyi ngiyi ya gatatu ari nayo iheruka mu mwaka wa 2018, igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko iba igamije guhuza neza ibikenerwa byose mu gutera, gufata ndetse no kurinda ibirindiro, kujyana ingabo n'ibikoresho no guhuza ingabo zose mu gitero icyo ari cyo cyose cya gisirikare. Wakwibaza uti rero iyi myitozo ibera hehe? Iyi myitozo igisubizo nuko ibera mu kigo cy'imyitozo cy'intambara cya Gabiro. Iyi myitozo kandi n'imyereko isoza kugeza ubu irabera mu kigo cy'imyitozo y'intambara cya Gabiro. Twe tumaze kubikomozaho cyahoze ari ikigo cya gisirikare cya Gabiro, kimwe rero mu bikuru kandi binini cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iki kigo kiri mu burasirazuba, ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore, kiri ku muhanda wa Kayonza Kagitumba cyangwa se Kayonza Nyagatare bitewe n'aho ugana. Ni agace rero kanini cyane k'umukenke n'ibiti bigufi, gafatanye na pariki y'Akagera igera ku rubibi rwa Tanzania. Ikigo cya Gabiro rero yerutse no kwagurwa ndetse rero hakozwe imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege gishya cya gisirikare kandi kinini. Ni bande rero bitabira iyi myitozo karahabutaka? Abitabira iyi myitozo ni abasirikare bashobora kuba babarirwa mu bihumbi. Ni benshi cyane rwose, ariko abo rubanda cyangwa se abo abanyarwanda twibonera n'amaso yacu inshuro nyinshi, dore ko dukunze no kubabona ubwo imyitozo iba isozwa, ni abasirikare bakuru birumvikana, n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ukunze kuza noneho yambaye umwambaro w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Uyu mwambaro uba uriho ipeti rya CIC, ni ukuvuga Commander in Chief. Iri ni ipeti risanzwe mu ya gisirikare, ahubwo ni inyito y'ubuyobozi henshi ku isi ihabwa umuntu ufite ububasha bw'ikirenga ku ngabo henshi cyangwa se hose ku isi rwose. Ibyo ntabwo twabitindaho. Uyu aba ari umwambaro uhabwa umukuru w'igihugu, buriho iri peti cyangwa se iri ni ipeti rihabwa umukuru w'igihugu cyangwa se umukuru wa guverinoma, ariko aho ni hamwe na hamwe. Kuri iyi nshuro rero ya kane, ni bande bitabiriye iyi myitozo? Ni benshi ntitwabakomozaho, ariko nanone harimo bamwe rwose tugomba kugenda tukubwira. Uraza no kuba ubabona kuri ayo mafoto akuri imbere. Nk'ubwo ngubwo rero abo duhereyeho kuri iyo foto ubona ni bamwe mu basirikare bakuru barimo rero n'abari mu kiruhuko. Uhereye nk'ibumoso hari Major General Auguste Turagara, Major General Eric Murokore, General Paul Rwarakabije ndetse na Colonel Twahirwa Ludovici uzwi cyane nka Dodo. Kenshi rero muri iyi myiyereko CIC cyangwa se Commander in Chief aba yicaranye n'umugaba w'ingabo, ubu ni Lieutenant General Mubaraka Muganga wagiyeho cyangwa se wagiye kuri uyu mwanya muri Kamena
mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka asimbuye General Jean Bosco Kazura na Minisitiri w'Ingabo uriho ubu Juvenal Marizamunda. Birumvikana ko aba rero nabo tugomba kubabona muri iyi myitozo cyangwa se tugomba kubabona bitabiriye isozwa cyangwa se ni imyitozo muri rusange. Imyiyereko y'ejo rero kuwa kane yagaragayemo abandi basirikare bakuru nka General Patrick Nyamvumba, uyu rwose utanakivugwa cyane mu ruhame, ariko ku munsi w'ejo rero noneho muri iyi myitozo ubwo yasozwaga yongeye kugaragara mu ruhame kandi ari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yari umwe mu basirikare bari bamuri hafi. Uyu kandi yahoze ari umugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. General Jean Bosco Kazura werutse gutsimburwa kuri uyu mwanya nawe n'umwe mu bagaragaye muri iyi myitozo. Lieutenant General Charles Kayonga nawe wahoze ari umugaba w'ingabo. Major General Albert Murasira uherutse gusimburwa ku mwanya wa Minisitiri w'Ingabo. General Fred Bingira wahoze ari umugaba mukuru w'inkeragutabara, no kuvuga Reserve Force, n'abandi benshi bagaragaye n'ubundi muri iyi myitozo. Kuri iyi foto ubona abandi basirikare bakuru nka Major General Emmanuel Bayingana ubanza ibumoso, Major General Ruki Karusisi komanda w'umutwe w'ingabo zidasanzwe wa kabiri iburyo, ndetse na Colonel Charles Musitu ubanza iburyo uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Abo rwose nabo bari bitabiriye iyo myitozo. Kuri iyi foto yindi ubonaho abasirikare bambaye impuzankano ya RDF ni bande? Aha naho harimo benshi tugiye gukomeza dukomozaho. Abari imbere uhereye ibumoso harimo Major General Auguste Turagara, Major General Emmanuel Bayingana, Brigadier General Godfrey Gasana wungirije umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere, General Patrick Nyamvumba, General Jean Bosco Kazura, Brigadier General Albert Murasira, Lieutenant General Charles Kayonga, IGP Felix Namuhoranye umukuru w'igipolisi cy'u Rwanda, na Major General Joseph Nzabamwita. Dusa rero ntabagana ku musozo, haravugwa iki nyuma y'iyi myitozo? Birumvikana rero ku mbuga nkoranyambaga ibivugwa ni byinshi, bose barahuriza ku kuba ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zikomeje kugaragaza ubunyamwuga, ariko kandi abanyekongo bo icyo bavuga gitandukanye cyangwa se gihabanye n'icyo abanyarwanda baravuga ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ngo ziryamiye amajanja, bakangaranye banatinye cyane, bavuga ko ingabo z'u Rwanda ngo zitinyitse. Abandi bakavuga ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ngo zakoze iyo myitozo ngo zigiye gutera Kongo nk'uko ngo zisanzwe zibikora mu kujya gufasha M23, iby'u Rwanda inshuro zose rwanahakanye, ndetse ibi byo biherutse no guhakanwa n'umuryango w'abibumbye ubwawo Loni. Ntabwo twabitindaho, abanyarwanda nabo rero bakomeje kugenda baha icyubahiro umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, banashimira ingabo z'u Rwanda RDF ku mutekano usesuye bafite, byose babikesha izi ngabo. Ariko kandi ku isi ingufu za gisirikare zo ziracyafatwa nk'ikimenyetso cyo gukomera k'ubutegetsi ndetse n'ibihugu. Abategetsi benshi ku isi aho biri ngombwa ni mu mbwirwaruhame zabo bagaruka ku ngufu za gisirikare z'ibihugu byabo, ni mu gusobanura gukomera k'ubutegetsi bwabo imbere yabo bita abanzi, cyangwa se ibyo ari byo byose bishobora guhungabanya ibihugu byabo n'ubutegetsi bwabo. Ijambo rikuru igabiro rero muri iyi myitozo birumvikana riba ari iry'umugaba w'ikirenga w'ingabo, no kuvuga nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibiro bye rero byavuze ko kuri uyu wa kane yaganiriye n'abagabo n'abagore ba RDF barimo abakiri mu mirimo n'abari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibyo baganiriye ntabwo byigeze bitangazwa kugeza ubu, ariko kandi turakomeza gukurikiranira hafi rwose. Niba na ngombwa tukabona aya mashusho turaza kuyabagezaho ku ikubitiro. Birumvikana icyo nakwibutsa rero, wenda dusa n'abagana ku musozo, birumvikana mu myitozo nk'iyi ngiyi iheruka, nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko ibyo berekanye ari ikimenyetso cy'uko bashoboye guhangana n'abifuriza igihugu inabi. Ubwo twavuga ko n'ubundi ari ubutumwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atabura kuba yongeye gusubiramo, na cyane ko kuri ubu ngubu umutekano w'igihugu cy'u Rwanda
wugarijwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukoranira hafi na FDLR ku buryo nk'ubwo ngubwo banayegereje ku mipaka. Ubu butumwa rero ntabwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabura kongera kubuha ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziniteguye isaha iyo ari yo yose gusubiza inyuma igitero icyo ari cyo cyose naho cyaturuka hose. Murakoze rero, ntaho utaha.